Kwenye kuliamini jina la Yesu, shetani anafanya vita usiliamini. Kwa sababu ukiliamini tu, ndugu yangu, utapata faida, utamkimbiza shetani ambaye anakuonea kila siku. Hivi anafanya vita usiliamini. Kuna eneo la utoaji. Mungu anajua ameachilia baraka hapo. Haleluya. Anafanya vita eneo hili sana. Anafanya watu kuwa na mioyo migumu wa kutoa. Na anawapa sababu ambazo wanaziona ni halali kabisa kwamba hawapaswi kutoa, ili wakwepe zile baraka, ili wazikose zile baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna eneo la kusamehe. Kuna eneo la kusamehe. Mungu ameachilia baraka nyingi na anafungua milango ya baraka pale mtu anaposamehe. Amen. Na anapokuwa hajasamehe, mbingu ya yule mtu inafungwa. Haleluya. Hasa shetani anafanya moyo wa mtu uwe ni mgumu kusamehe, ili uwe mbali na mbingu, uwe mbali na utukufu wake. Haleluya. Kwa hizi ni engo ambazo shetani anafanya vita, ili kwamba tusiwe ni washiriki wa baraka na tusiwe warithi pamoja naye. Haleluya kanisa. Ninaomba sana mtu wa Mungu, hizi engo za muhimu ambazo zitamka hapa ni engo ambazo lazima tuwe makini nazo. Haleluya kanisa. Amen. Naomba sana kila eneo ambalo lina faida, shetani anafanya vita. Kuna kusubiri. Haleluya. Kuna eneo la kusubiria, shetani anafanya vita. Wakati baraka yako unaikaribia, ndipo shetani anaongeza vita. Haleluya. Kuna umbali kidogo wa kupokea ile baraka, vita yake ni ndogo. Haleluya. Unapokaribia na vita inaongezeka. Haleluya. Unapokaribia zaidi na vita kwa zaidi na zaidi.